Мынакей 4 bir ekende çitiri vadınam. Neler var oşonda? Arpa, buğday, jigöri, jımık. Mına oşonча караrak болуп турган турбайбы? Жымык, Арпа, buğday, жүгөрү, жымык. Басычы? 27 сом тартылган. Буларчы мына арпаң? 26 жан жаап атат туугандар. Жүгөрүчү кургакпы? Канча? 26. Мына доставкаларды уюштуруп берет. Номериңи айтып койгун. 0700 62 8955. Эмелер да барбы? 3 в одном? 3 в одном да бар. Канчадан алар? 27 сомдон мына жемдин баалары. Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 14 февраль 2026 жыл. Биз Чүй облусу Сокулук мал базарындабыз. Мурун тарткасыз мен кошконумчу. Тарттык беле мына бүгүн да. Ошодо өткөн мен кошкон. Өттү беле? Кой болчу билесизби эле? Сатылган экен, Макул анда. Эч нерсе эмес. Биз кызматтабыз туугандар. Мынакей көрсөтүп беребиз колдон келишинче. Бүгүн келе албай калган бир туугандар болсо базарга малдын баасы кандай болуп атат деген бир туугандарга биз чагылдырып беребиз. Сиздер болгону бирден лайк басасыздар, болду. Лайк бекер туугандар. Могу кочкорлор кимдики экен? Сиздикиби? Кочкорлор канчадан, шеф? Кимдики экен булар? Мыякта окшойт. Могу кочкорлор кимдики таксыр? Койлор канчадан? Го байкеркиси. Саркутка чак. Кандайсыз байке? Siz o şakta turasız. Teyakta. Deniz soğuğunuz жакшыбы? Men izlep жүрөм. Жакшы, издеп келиңизби? Канчадан бул кочкорлор? Бул кочкорлор 25тен деп атат. 25тен сурап атасыз. Дүңүнөбү же? Дүңүнө 25тен деп атат. 25 дүңүн. 100 баш бар. Мынакей туугандар. Жалаң ушундай. Бардыгы. Клеткаларда бар. Соолук койлордо бар, наркы. Каралар. 21ден 21 миңден келсе берем. Ал жакка да өтөлү. Анда номер айтып койбойсузбу? Балким бир туугандар алам деп 999 базарга келе албай калгандар. 0999 01 41 99. Мен 01 41 95. 95 экен. Да башынан бир айтып коюңуз, кана, шашпай. 999 0999 01 41 95. 95. Мына койлор 21ден дедиңсе? Булар боосбу? Боос койлор 21 миңден экен. Кана. 100 баштын мулда кирет, 25ден. 25тен деп атам эми кичине. Түшүрүп бересизби? Жакшы айтып койсо түшүп берем. Жакшылап мактап койсо түшүрүп беребиз, койлоруңуз, кочкорлоруңуз жакшы экен деп. Болду. Мына бир тууган биздин подписчиктерге түшүрүп бериңиз эми. Доставкалар кандай болуп калат? Доставкасын ана Алабукага дезена пустой КамАЗда турат. Алабукага. Жалал Абад облусу Алабука. КамАЗ бар экен, пустой дейт. Кайрылы бериңиздер анда эмесе туугандар. Мына туугандар бул кочкорлору көлдүк экен. 100 баш бар экен мына байкебизде. Чала бериңиздер. Анда соодаңызды берсин байке. Биз кеттик туугандар. Кызматты кылып беребиз. 077 388 350 Сокулук мал базары. Клеткалардан баштадык бүгүн эми. Анан ар жакка дагы өтөбүз. Мына мундайлар бар экен, сатылып атабы. Байке кандайсыз? Канчадан? 25. Бооспу булар? Семиз койлор союшка. 25 дейт мынакей. Караңыздар туугандар, мына. Соода болуп атат чынында туугандар. Кана, мояктагы койлор алынган. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыздар? Бул койлор сиздикиби? Бул эки чоң кочкор, калганы бычмал. Бычмалдар канчадан болуп атат? 8 бычмал 20 миң сомдон. Эки тиш. Семиз. Дагы кайсылар бар сизде? Ушуларбы? Ушулар эле. Онлайн сатабызбы? Онлайн сата беребиз. Номер айтып коңуз. Жап-жашыл бетеден берип атып тууганыбыз. 707 707 00 00 67 77. 67 77. Дон кабар деген. Могу койлор сатылды экен, Сатылды. Булар алыныптыр мына, краскадан берип коюптур. Караңыздар, мына алынган баалар экен. Булар бирок эси көрүнбөйт. Канчадан алдыңыз деп сурайын десем. Мына бuyakta да соода болуп атат туугандар. Сокулук мал базары. Мынакей. Сурап көрөлүчү. Буяк чыла болуп кетти. Байке кайсы сатылды айтып коңузчу? 3 миллионос канчадан кетти бир сыр болбосо? 18ден болду. 18 миңден. Буйрусун. Мына 18 миңден экөө болду. Азыркы соода болду, көрдүңүздөр. Мондай союшка дагы бар экен. Туугандар, мынакей семиз. Бирок эси. Могу кочкорлор, койлор кимдики экен, байке? Канчадан койлоруңуз мындай союшка? Канчадан канчага чейин? 22, 23 моголарчы экөө чоңу.
25'ke deydi. Mına sonun mına жақында Kurban ayt. Hazırdan alıp koyup Kurban ayt deyim de geçiresizler tuğanlar. Oroz ayt. Orozada mınaki soyup жегендер bolsa kelsеңіздер болады. Sinekleri 20'dan eken tuğanlar. Emi katta kemçilik bolup kalar. Keçine. Alınlara geçirin surayыбыз. Mına ушундай. Кеттик анда эмесе достор. Эми тээ жактан дыйканды артында көрсөтөбүз. Бул жер баягы дүң оптом ала турган жерлер. Мына бияктан көрөлү. Мына козулар кимдики экен байке? Баас. Кандай? Баасын айтып коесузбу? Койлор бул эмне? 55'ten kozular. Козулар 55 миңден экен достор мына. Бир өңдүү экен. Бир короо байке? Бир короо 55'тен дейт мынакей. Булар тиш буз элекпи? Kozu eкен tuğanlar mına tiş buz ele eкен dostlar mına görüңүздөрчү. Buyakta kişiler sodaga kılsakpı dep soda kılsakpı dep turат. Karap сүйлөшүп. Sizlerge nomer alıp bereyim. Сүйлөшүп атат tuğanlar. Kettik anda эмес. Ошол эле жумуш мага жетишпейт. Ana. Buyakta. O tuğan kança eken bunun baas? Geldik. 15 lira attım Bayka. Siz alayın da otasız mı? Ha jön ele. Ha 15 mi? Bir koron sattık. Kaysını? Moğollar sattı. Aleyküm assalam. Kançadan sattınız? 16'dan optumga ketdi. 16 mingden optom satılıp mına. Satılgan bağa 16 mingden görüңүздөр ya. Жаллабатка кетиптир тугандар. Мына бул байкем мени ушул жерде тартып кой. Мен ар дайым кызматтамын дейт эл үчүн. Мындай нерселерди жасайт экен, байке? Кандай иштериңиз? Гравика, триватмом. Триватмом. Жем, фотосмея майдалайт. Бааларычы? Баалары 22'den. 22 миңден, Аштоолор бар бул жакта. Аштоо чоңураак экен. Канчадан? Ал 4,5-2 метр. 4,5 койдук 2 метр ой экен. Акабет менен үстүнө чаң чыкпайт, капталына чыгат. Датчик бар, автомат бар. Мынакей. Датчик бар, автомат бар дейт. Баасы 22 миңден дейт. Тугандар, мына номер толук маалыматты ушу номер аркылуу алсаңыздар болот. 0773 46 26 36 3 экен. сеткасы бар. 3 сеткасы бар экен. Могу жады канча эле? Кол жады. 4,5. 4,5 миң бул чөп тартат. Чөп эле майдалайт. Бул канча? Ал 13 миң. 13 миң мынакей. Көрүңүздөр, аштоо түрү бар экен. Козу. Козу аштоо канча? Коз аштоо 3,5. 3,5. Аштоо суусу менен майдалайт. Буяка суу куюп коет, а? Буяк чөп. Тооктордук бар ма? Тооктордук да бар экен. Байкем. Өнүгүп аттырсыз го буюрса, мына жем салып жаап коет. Бунус канчадан? Бул 3 метр ой 2,5 сурап атам. 2,5 миң. Сүйлөшөсүздөр. Жана номерлер кайрылса болот, Макул анда. Мына байкем тартып кой иним деди эле. Жок, мен тарта албайм дейм. Качып туруп өтүп кетейин. Келип тартып көрсөтүп атабыз тугандар. Балким сиздер көрүп алып калсаңыздар да болот. Ушундай издеп жүргөндөр болот. Туган ассаламу алейкум. Бул чоң кой козусу менен канча экен? 50 тишичи. Төгөрөк. Мына сөөктүү экен. Коз ургач эркекпи? Канчага соода болду бул? 35'e бербей. 35'ke бербей жатыптыр мына байкем. Соодаңызды берсин. Кишилер көп сурагандар мына. Көрүңүздөрчү, могу козуларды көрүп койчу. Канчадан экен аба? Козуларыңыз? Алейкум. Байке ушуларды сурадыбы? Канчадан дедиңиз? 16'ga. 16 экөө. Бирөө 16'га саттыңызбы? Жакшы саттырсыз. Eti var ekan da. Эти бар экен. Могучу? Bunu 15 lira. 15 сурат. Эчкичи? Echki birga. Бирөөнүкүбү? Эчки бирөөнүкү экен мына. Мына бул жерде да кочкор бар экен. Байке? Баасын айтып коңуз. 20 мына 17. Мына 20 экен чоңурагы. Мына 17 экен. Суралыш баасы дейм, өттүк анда эмесе. Мына. Бул жакта дыйкандар жолдун жээгинде кармап бирден экиден кылып сатып атат достор. Байке, кочкор канча экен? 25. 25 сурап атасыз. Соода болду бүгүн? Soda bollik. Эми келдиңиз? Endi geldim. Могучу мо кара? 16. 16 миң, соодаңызды берсин. Мына тугандар ушундай. Бир чекеден көрсөтүп берели мынакта. Байкемде козулар бар экен. Ассаламу алейкум. Козуларыңыз канчадан баалары? 25 кочкорбу? Бул канча айлык? 3 айлык экен мына. 25тен сурап атат байке. Куйрук баштарын көрүңүз. Арашан деңиз. Соода болду? Surab ketip atıyor. Сурап эле кетип атат. Соодаңызды берсин байке. Мына эл да көп, киши көп. Соода болгон жерлеринен тартабыз кана. Көрүнбөй атат бирок. Но ак коздар канчадан? 13 миңден. Ургач эркек кандай? Бар ургач 13 миңден экен.
Daha qanday qilamiz? Mana Soquluq mal bozoridan tuğanlar. Siz qaysil jaqdan göresiz? Qanday inim qancha ekan bu echki? Ha, bu qo'ylarim. Qo'chqor bu? Ya. 23. 23 mingdan so'rab otar. Qanchadan savdo bo'ldi? 21 mingdan berilmedi. Mana. Ya. Ha, o senikimi? Tartib qo'yamiz qana urg'achi u. He. 16 so'rab otading sen. Alarman qancha so'radi? Alarman. Alarman mı? He. 15 so'radi u. Bermedingmi? 15. Qanchaga berasiz anan? 16dan tushmaysiz-mi? Oho, qattiq ish ekan, yigit ekan. Hozirgi yoshlar yaxshi-da, biroq. Mayli, rahmat. Buna Shular. Qanchaga? 30. 30 ming. Sharpay lina. Urg'achi erkakmi? Erkek. Erkek deydi. 30 deydi baykan mana. Mana tuğanlar. Arqasi, arqasi. Quyruq qanday? Mana. Soda bo'ldi, qo'zingiz. O 25'e vermedi. 25 ga bermedingiz sizlar. Ha, mana 30 deydi, 25 ga berildi. Nomer aytasizmi? Aytib qo'ying. 502 0502 20 20 08 08 82. 82, ha? Soquluqda bo'ladi ekan, Chalonda. Bunday yoshlar, ha, можно. Amir Fala, привет. Kuda? Chatkul. Chatkul, ha, o'tgan kun hozirgi yoshlar qiyin. Ko'rdingizlarmi? Tuğanlar. Assalomu alaykum. Bir baholarni aytingiz, urg'achilarmi, qanday? Erkek, qo'chqorlar. Ma buçmal. Buchmal. Qanchadan baholari? Dolar 20'dan He. 19'dan 19dan tushirib berasiz. 16,5. 14,5 ming. Savdo yaxshilab bayka? Bo'lyapti-ku? Ma'qul. Savdangizni bersin, ha? Mo semiz ekan-ku ya. Shuni savdo qildi-ku? Qanchaga? 18 ming. 18 mingga berilib beribdi. Semiz ekan biroq. Bayladingiz bularni? Ha, yaxshi. Ma'qul, rahmat. Anda emesa ketdik, tuğanlar. Mana bozorning ko'rinishini ko'ringizlar bir. Alisda yurgan mekendeshlar, mal chorva ko'rarmanlar, ko'ringizlar. Videoga like bosib, kanalga qatorganda unutmangizlar. Buni ikkovi alındı. Kraska berib qo'yib. Erteng tuğanlar, erteng. Buyursa 15'i. Jekshanba. Бұл жерде да базар болады, өте күшті болады, көп болады адам. Biz qaysi жақты тартайлы, qaysi жері тарталы. Кеминді тарталы, же қайырлы ушул жерге келели. Ошоны жаза кетсеңиздер, ошо карап аракет кылабыз. Көргөзүп бергенге тугандар. Жазыңыздар, кайсыл базарды көргүңүздөр келет. Байке, кандайсыз? Канчадан болду козулар? Сатылбайбы? Ha, мактыл, сатылбайт экен. Ана, байке кандайсыз, байке? Иштериңиз жакшыбы? Кана эчки сиздикиби? Байлап кетти 10'dan 9'dan. Ha, 10'dan 9,5'dan baylap ketdi. Yaxshi. Bozor yaxshi bayke? Savdo qanday bo'lib atadi bundan? Ya. Slav ya? Alarman yo'q deydi. Mayli, savdolarni bersin. Mana bu yoqda bir o'ngdui qo'zlar bor ekan, mana aka urg'och ekan. Baykedan so'raysiz. Bayke, assalomu alaykum. Sizniki qo'zlar? Qandaysiz? Yaxshi. Bu qo'zlarni qanchadan so'rab atasiz? 25'ten. 25'dan. Bular qancha oyliklar? 6 ay okulanlar. Tish buzalak deymi? Ha, bu sene. Ha, yosh ekan 6 oy. Bir qorovi? Bir kural. Bir qoro deydi, bunaki. Nomer aytabizmi onlayn? 505 0505 55 55 81 81 48. 48. Mına bayke men söylöşüp şunday qozlardan alam degenler bolsa. Bar urg'achi-mi? Bar urg'achi ekan. 1 yil. Buni emi jasta to'y kuzunda qo'chqor qo'ysa bo'ladi. Bulut. 1,5 yosh bo'lib qoladi o'shanda. Kuzunda başladı. Kuzunda bo'ladi ekan-da, tug'anlar. Rahmat. Tish buzib qoladi. Tish buzib qoladi. Kuzunda qo'shsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum, ne haber? Va alaykum assalom. Yaxshi, o'zingiz? Mana shunday qozil qo'ylardan bugun ko'proq ko'rsatgan jo'qmiz. Mana hozir aldosdan chiqdi. Qozil qo'ylar qanchadan ekan? Qaysi? Cho'ng qo'chqormi? Mana tug'anlar ushul yerda bir tug'an ustidan qo'chqorlar bor ekan. Mana cho'ng qo'chqorlar ekan. 4 o'tang seniki? 4 o'tang sen. Bular tishlari qanday? 6 tish qo'chqorlar ekan. Mana. Bağları-chi bağları? 60 mingden deydi mana tuğanlar. Görüngüzler. Ha, moğollarda seniki ya? Moğollarda mana şu tuğandık ekan mana. Çoğun qo'chqorlar. Buların qanchadan? 50 ming so'mdan. Alardagi 6 tishmi? Qo'zi 2 tish, 4 tish. Nomer aytib qo'yamiz. Onlayn alam deganlar bor. 0772 74 75 74. Uyda da var ekan bir tuğanlar. Görüngüzler. Emechi? Tarazaga da tartib beraverasizmi? Ova. Qanchadan bo'ladi tarazaga? Gelişim var. Kelishim bor, anda mayli. Chalib ko'ringizlar tuğanlar. Gelişim bor deydi. Tarazaga da söylesеңizdер bo'ladi.
Baykem tartib qo'y deb eshitib keldi. Qana qaysi? Qo'y. Egiz qo'zisi. Egiz qo'zisi bilan qo'zlar urg'achi erkakmi? Birisi urg'achi, birisi erkak. Ha, zakaznoy ekanda bularga. 60 lira otam, 6 tish qo'y. 6 tish qo'y, 60 turib otasi. Ikki qo'zisi bor ekan, mana. Egiz qo'zisi. Egiz. Birisi erkak, birisi urg'achi. Soda bo'ldi-ku, bayka? Savdo bo'ldi. Qanchaga berib edingiz? 54 mingga berdim. 54 ga berilibdi. Qo'shsa berasiz. Qo'shsa beraman. Nomer aytib qo'yingiz. Mana qo'y. 551 551 62 10 20. 62 10 20 bo'ldi? Bo'ldi. Bo'ldi, ma'qul, ha? Mana ket tug'anlar. Bu yoqda da savdo bo'lib o'tadi. Mana echki savdo bo'lib o'tadi. Qanchaga ketdi taqsir echkilar? 29,5. Bo'ldi. Reklama qilaymi? 29,5 ga sotildi. Bu buyursin bayka. Algan satqanlarga, ha? Ha, rahmat. Mana ketdik do'stlar. Qana baykam echkini tartib qo'y dedilar. Ha, va alaykum assalom. Qandaysiz? Bu echki bo'g'iz ekan, ha? Qizil echki so'y. Qisir bu? Ha, qisir ekan. Semiz ekan anda. Semiz ayol. At ko'rimdi. Qancha so'rab otasiz? 15 ta otam. 15 ming so'rab otasiz. Savdo qancha bo'ldi bugun? 14 ga beraman, 14 ga. 14 mingga berem deydi tug'anlar. Semiz echki. Semiz ekan, ha, 14. Ha, bular da siznikimi? Tekeler var. Ha, aytыңыз bağlar. 7 mingden var. 10 ming, 7 ming, 12 bağlar. mingden var. 12 mingden de var ekan. Ma'qul bayka, iyigilik. Mana tartib qo'ymaynikin hech kimdi dedi. Tartib qo'ydik tug'anlar. Ko'ringizlar sizlar. Mana jam o'tdi. Berasiz. Bayka buna. Qana? Moshni qo'y. Ha. Qo'zisi bormi? Moshni qo'y deydi. Basichi? Ha, o'lib qoldi. Basi qancha? 35. 35 ming. Tishichi? Qartayib qolgan, ha? Mo'shta aytdi bayka. Mana yoshlar, hozirgi yoshlar. Qo'zlar tug'an. Ha, yaxshi qo'zlarni tug'an deydi. Nomerini aytmaysizmi menda? Bir qartayganda tishi yo'q bu. Aytib qo'ychi. Mayda o tishi. Qancha tish? Mayda emas. Cho'ngilimi? To'g'roqmi? To'g'ri. To'g'roq, ha? Nomerini aytasizmi? Aytaymi? Bilmayman. 501 02 38 21. 05 qancha? 051 051 02 02 38 32 21. 21. O'ta mixti qo'y deb shu yigitlar tartib qo'yingiz dedi. Anan tartib ketayotsam aytadi. Nomerini olib qo'yib aytbilang deb. Nomerini olib qo'ydik. Mana. Qo'y bor ekan bu yerda. Bayka qo'ymi bu? Qo'zili bu. Qozulu qo'y. Qancha ekan bahasi? 35 lira otam. 35 ming so'rab otasiz. Tishi qancha qo'ydik? 4 tish. Qanchaga savdo bo'ldi bayka? 28 ga bermay qo'y. 28 ga berilgan jo'q. Savdangizni bersin. Qo'zi urg'achi erkakmi? Qozi erkak. Erkak qo'zisi bilan. Na. Yaxshi. Ketdik andan esa. Bayka qandaysiz? Qancha qo'zili qo'y? 35 ming. 35 urg'achi. Qo'zi cho'ngib qoldi-ra. 35 ming deydi mana. Bayka. Ko'ringizlar, ha? Yaxshi. Qaysi joqdan ko'ryapsizlar? Yozingizlar mana. Qo'y bu. Qancha bunimiz? 120. Mana qo'y. Quyruq qancha deya? Bu qanday paroda? Bundaylar. Ha, yaxshi bayka. Savdo yaxshi bayka? Maqtada qo'ylar bor ekan. Bitta qo'zlar bor ekan. Qana tug'an bayka qandaysiz? Qanchadan ekan bular baholarni biz aytib qo'yasiz. 40 dan. Qo'ylar bu? Qo'ylar. 2 tish, 4 tish. Bo'g'is bu? Bo'g'is 40 dan ekan. Ha, chekede qo'zisi bor ekan, ha? Mana hozir bayka bitinchi arzaqda da bayka qo'ylar sotib turadi shunda. Qanchadan ekan qo'zli qo'yingiz? 40. Ha, qo'zli qo'y. Boshqacha qo'yingiz, hala bular. Mana do'stlar. Urg'achi qo'z erkakmi? Urg'achi. Qo'y qancha tish qo'y? Tishi. Qo'zi birinchi qo'zisi o'shanda. Ikki tish ekanda? Ikki tish bo'lib. Dag'i bo'lib. Cho'ng bu. Cho'ng ekan. Qo'zi tish deydi. Mana tug'ib turdi erta. Mana ko'rsatib qo'ylar tug'anlarlar. Mana qo'zi tish ekan. Bo'ldi bayka. Cho'ng ekanda bu. Bek. Tug'an ekan. 40 so'rayapti mana. Boshqacha qo'y ekan o'ngidagi. Quyruqlarini qarangizlar mana. Hazirasi menen deydi mana bayka. Ag'alading. Oqqo'chqordan qachiqqan qo'ya bu. Qizil qo'chqor bo'lchi. Ha. Ma'qul, savdangizni bersin. Mana qo'chqor. Tug'anlar, shu qo'chqor menen videoni jiytiqday to'xshaymiz do'stlar, tug'anlar. Qandaysiz bayka? Men sog'lig'ingiz yaxshi? Sizniki qana bugun? Buları? Qo'chqormi bu? Qo'chqor emas, qo'y. Qo'y. Qo'chqor deydi. Buna qo'chqor. Ha, buni ko'rdim, hozir kelam. Basi qancha qo'ydin anda? 70 mingdan. 70 ming? Mo'yko. Bo'g'is bularasiz? Bo'z. Tayyor deydi. Kelin solib qolibdir buni. 70 mingdan?
O qo'chqorda ekan quyrug'i biroq, mana art jag'idan ko'ringizlar, mana. Qarangizlar. Nomer aytmaysiz, nomer. Men nomini bilasan bu. Unutib qolamda aka, aytib qo'yingiz. Aytingiz. 0773 0773 15 85 15 emas 11. 11 85 85 32 bo'ldi. Mana 11 ekan tug'anda. Mana qo'chqor. Ha, aka. Tartib keldim. Narxi? Ha, bularni tartdim. Qaysida? 16 mingdan ekan mana. Charbalar deydi. Mana 3. 16 ming. Ektiş birinchi to'rtlari ketdi. Ha, sodangizni bersin. Oos deydi. Oos ekan. Mana chalaverinizlar shu baykiga alam deganlar bo'lsa. Teke? Qancha ekan tekengiz? 15 ming. 15 ming. Bu paroda ekani? Nimasi bor? Ha, soda bo'ldi. Berasizmi? Qanchaga berdi? 11 ga. 12 ga beradi. 11 ga deydi. Mana teke. Mana bering. Soda olib ketdi. 12 de turbayka. Ma'qul, ketdi. Qo'chqor, ho. Yaxshilar aytdingiz. Qo'chqor qancha tish? Qo'chqor 6 tish. 6 tish. Bahasini aytib qo'ying. Hozir 120 ming. 120 ming deydi. Mana. Jalan ushlar o'zini o'xshash qo'chqorlar qilmaydi-da. Yaxshilab reklama qilib. Qarangizlar, qo'chqor. Ne par eme? Liniyasi bormi? Afgan deydi bunaki. Quyrug'li ekan. Afgan aralashganda bir, he? Ma'qul. Ketdik anda mesa, qana. Bir tug'amiz qiyqiryapti, teyaqda. Don qabar deb borayinchi. Don qabar degan. Assalomu alaykum. Qandaysiz akam? Ishlaringiz yaxshi? Qana bugun bir suylangchi. Bugun bular jalan urg'achi qo'ylar, bo'z qo'ylar 2 tishdan 8 tishga cheyin. Tug'anga, malga, baqqanga bitbarni ajaraydi. Adres bayag'ila Prigradda. Prigradda, he? Oh, Prigrad sag'indiq-ku. Prigradga borib, chalaveradi uyda bularchi. Bundaydan da bor, boshqalarda bo'ladi, boshqalarda bor qo'roqlar. Buysa bog'larichi? Balari mollarda 30 dan qo'ylardi bergan. Cho'ng qo'ylarda 30 dan beribsiz. Qo'zlar bor ekan bu ichine. Qo'zlarni 20 dan 22, 23 dan so'rayotadi mollarni. Nomer aytingiz ana. Nomer 707 04 34 34. Mana o'qituvingizlar tug'anlar, chalingizlar, chorvachilikqa. Echki da bor bu. Echki sotilmaydi. Ha, echki sotilmaydi. Ma'qul bayka, iyilik. Mana shunday do'stlar, shu meni videoni jin qaysiz. Qata kamchilik bo'lsa oldin Allohga kechirim so'raymiz. Yaxshi like, yoqmasa dislike bossangiz da bo'ladi. Mana janob qo'y egisi qo'zisi bilan bir urg'ach bir erkak degan. Qaysini? Qo'chqorim bu. Mana qo'chqor tartib qo'yinchi shuni yeminkin. Bu qancha tish? 2 tish. Basichi? 40 so'rayotadi. Mana aylantirib ko'rsatayin. 40 so'rayotadi. 2 tish deydi. Qanchaga savdo bo'ldi? 32 bermedi. 32 mingga berib. Nomerini aytib qo'ychi, mana qo'chqorlar olam deganlar bo'lib qolsa. 707 0707 52 44 25. Mana. Ko'ringizlar, ha? O to tekedey qo'ya. Muyuzi to'da yurgan tekelarda ekan, chininda-chi. Qarangizlar, yesi yo'q biroq. Teke kimniki ekan? Yo'q bu. Yesi yo'q ekan. Mana teke. Mana shunday do'stlar. Soqiliq mol bozori. Assalomu alaykum bayka. Qo'zlarning bog'larini aytib qo'yasizmi? 12 mingdan. Mana shundaylar ham chiqa boshlaydi-da buyursa, birinchilardan siz chiqarib tursiz. Bular qo'chqorlar bu, ichi urg'achilarmi, qanday? 5 urg'achi, qolgani büt qo'zi qo'chqorlar ekan mana aka. Bular qancha oydan qanchaga cheyin bayka? Eng uni 4 oy qolgan 3 oy bor. 3 oy, 2 oy, 4 oy ekan eng cho'ng'i mana. Onlayn sotasizmi? Bozordan sotasiz, buyursa. Ma'qul. Ha, bozordan sotasiz. Nomerini aytib qo'ysangiz nomeringizni bayka. Balkim alam deganlar bo'lib qolsa oladi-da. 511 Shashmay tursiz. 0500 11 29 04. Mana shu nomerlarga qayrilib ko'ringizlar. Shunday qo'zilar ekan mana. Qarangizlar, tug'anlar.